da plesne. Možeš. Da peću malo zapravo. Mogu? Da. Ok. Ćao. Baš je osjećaj pljeskat. Bok Vili! Sam. Kako smo? Dobro. Kako je vrijeme? Kako si? Jel testovi prolaze dobro? Jel ispiti prolaze dobro? Nisu još krenuli. Samo učim za njih, ali čekaj, nešto je bilo. Da, to što je bilo je prošlo dobro. Imao sam jako koristan dan na faksu nedavno. Bilo je informativno predavanje, informativno ne kao brošura informativna, nego kao predmet je etika, jel? Danas nam uče šta bi trebali smjeti, šta ne bi trebali smjeti raditi kao studenti, kao kad diplomiramo moralne dileme i takve gluposti. Mislim, gluposti koliko i sve ostalo na faksu. I dobro, i za seminar su cure imale zadatak ispitat nekog psihoterapeuta koji je u praksi. I dobro, i to je bila, odlučili su za profesoricu koja predaje drugi predmet, ali radi ko psihoterapeut također. I onda to je jako zanimljivo bilo slušati, ona je pričala o svojim iskustvima, o tim nekakvim, kako da kažem, zabludama koje se tiču psihoterapije, koje se čak održe i u umovima studenata, ne ostaju samo u puku. I tako zanimljivo je to bilo. A i to predavanje koje je bilo nakon toga, znači za drugi predmet, se ticalo razvojnog slijeda, odnosno razvojnog smjera, recimo, kod emocija kod ljudi, od rođenja do otprilike adolescencije, ne baš pretjerano u stariju dobu, ali to je isto jako bilo zanimljivo predavanje i jako puno stvari je onak potaknulo me na razmišljanje. Tipa recimo, bila je priča o tome kak imaš kod novorođenih beba imaš dva načina. Recimo imaš prvi oblik emocije koje se prepoznaje kod beba nakon što se rode, koje zapravo nisu ni emocije, nego su nekakve primitivne preteče emocija, su reakcija, znači kad bebu upikneš u nogu, prstom, ne kao upikneš, nego podražiš po nozi, beba ti povuče nogu prema sebi, razumiješ? I onda taj recimo refleks povlačenja i refleks ugode i neugode, recimo, tak bi se moglo opisati bolje. To je recimo primitivna emocija, prva koja se prepozna kod bebe. Jako mi je zanimljivo što je ta prva stvar koja se prepozna pri rođenju, što se tiče tog unutarnjeg stanja uma, emocija i slično, kognitivnih procesa, je baš to privlačenje i odbijanje. I to mi je bilo povezano sa onda, to jest palo mi na pamet da je to recimo način na koji se dešava kad ti se dogodi nešto tragično ili nešto što je uznemirujuće, onda ono što se dogodi je, kužiš dogodi se to neugodno iskustvo i onda par dana kasnije, ili ovisi o vremenskom periodu kako je intenzitet iskustva, ti se vraća, onako ti samo dođe flashback. Sam se bože dragi, samo jako te potrese. Ali, ako ti tom istom događaju pristupiš i tim istim emocijama, onda je to druga priča, razumiješ? Nije to, onda možeš racionalnije razmišljati i ne pogoditi toliko emocionalno i možeš korisnije raditi na tom događaju, tako reći. Ako mi razumiješ, bar se meni tako čini. Rekao si kao ako tom događaju pristupiš sa istim emocijama, koje su to iste emocije? Pa kužiš, kao da mislio sam nisi kao toliko ako tim emocijama pristupiš kao ista je, hoću reći, mislim, sličnije. Kao da napraviš distancu od tebe i emocija, da nije nisam da odmah mislio, nego recimo da se prisjetiš nekog događaja i ako ga se prisjetiš, to je uznemirujuće. Ali je manje uznemirujuće ako ga se samo inicijativno prisjetiš. Razumiješ što hoću reći?
Aha, ok, kužim. Ako ti iniciraš taj susret tebe i emocija, onda je manje Da, intenzivno, više pod kontrolom. da. I tu osjetim neku poveznicu s tim da je to onak primarna, prva stvar koja se javlja kod beba i možda je to što je prva stvar koja se javlja, odnosno dosta brzo se javlja nakon rođenja, možda to znači da je to jedna od temeljnih stvari u čovjeku, znači koda je to privlačenje i odbijanje dinamika koja je prisutna u većini procesa koje se odvijaju u glavi, baš zato što je prva koja se javlja. Da. To sam ja primijetio sa, mislim generalno sa boli, ako se ti fokusiraš na bol je puno manje intenzivna nego ako ona tebi iskače u glavi ko alarm. Ma da. Daj mi neki primjer. Bol će ti se, koliko sam ja onak skužio iz iskustva, će ti se boriti za reflektor u glavi, znači ona mora biti u centru pažnje. I onda kad nije, onda je puno primjetnija nego kad ju se fokusiraš, ali to ne mora baš biti bol kao bol, kojiš, jer i ne znam da li si ti to primijetio kad se ovo što mi radimo da završimo tuširanje sa hladnom vodom. Jesi za to isto primijetio kako ti je puno lakše kad se fokusiraš na osjećaj i hladnoće nego kad razmišljaš o, ne znam, šta trebaš kupiti za dućan i za pojest sutra? Ne znam, meni to ne zvuči kao nešto što sam primijetio, zato te i pitam. Ozbiljno, da. Baš sam primijetio da kad se fokusiram na to da sad hladna voda mi dodiruje kožu i točno kako se to osjeća, puno lakše mi je trpiti nego ako razmišljam o nečem sedmom i samo I primijetio sam da mi je onda puno lakše i smiriti disanje. Sjećaš se da si u početku ti pričao da udišeš 3 sekunde pa izdišeš 3 sekunde, tak nešto je bilo. Pa da. Ja sam primijetio da generalno ne moram se tak fokusirati na te 3 sekunde, čak mi je, kad sam probao mi je bilo gore, jer onda sam se više fokusirao na brojanje tih 3 sekunde nego... više sam se fokusirao na disanje nego na taj osjećaj hladnoće. Tako da, nekako sam primijetio čim da mogu sam se smiriti i onako onda normalno dišem kad se fokusiram na tu hladnoću. Ne znam, probaj se, baš me zanima. Zanimljivo, ali ja mislim da više utječe na taj osjećaj neugode to kakav okvir ti staviš oko tog u glavi, jer kojiš, ako si misliš išće se bože kako će biti hladno, onda kad dođe, ovisi na koji način očekuješ. Da. To mislim da se obojica možemo složiti da definitivno ima efekt. Ali onda opet kad tako onda opet ne razmišljaš o osjećaju hladnoće, nego razmišljaš o kak bi moglo biti osjećaj hladnoće, kak ćeš se ti... Opet su ti misle negdje drugdje. Ne znam, mislim da je baš taj ponavljajući motiv, taj fokus na podražaja, ne fokus na bilo šta drugo, iako to nešto drugo može biti povezano sa tim podražajem. Zanimljivo, nisam o tom razmišljao na taj način. Da. Pa šta ima kod tebe? Oprosti, nisam mislio da si imaš da reći. Šta si htio reći? Ne. Niš naročito. Kaj sam mislio reći, kao da definitivno ima isto efekt kao sama temperatura vode. Mislim, sad je onak opaka zima tu u Engleskoj i onda sad, ne znam, prvi put kad sam došao, prvi tuš je bio onak hladan, a sad kad sam se tuširao nakon treninga, Isuse Bože, kako je to hladno bilo, stari moj. I nije pomoglo da sam se onako u fino toploj vodi prije toga. To sam isto rekao da mi bilo nekako lakše se pripremiti tako malo hladniju stavim, onak generalno. Pa to ima smisla, manja razlika. Da, puno je veći šok kad je velika razlika od temperature. Generalno, ništa nije, sve je nekak počelo na faksu, baš sam jučer razmišljao, kaj da kažem. Kao sve je počelo, ali sve se sam nastavlja i onda ništa nije onak nešto novo.
prošlog semestra bilo priprema za ovaj semestar, tako da nije ništa neočekivano, nije ništa izvanredno. Razmišljao sam kao metaforu, ono kao zamisli ovog Sizifa da se sad podbočio na kamen, sjedi na pol planine i scrolla na mobitelu i onda onak, počeo drugi semestar, idemo dalje. Tak nekak se osjećam, baš... da, mislim, veselim se sad raditi na produkciji za onaj vrt na mjesecu, to je to, sad trebam raditi kako sam napravio test za bilje, za 3D bilje sam napravio samo kao, šta je to, višnje ili tak nešto, drvo višnje. Mhm. Sad trebam napraviti lišće za ostalih 5 bilja, tako da to mi je sad sljedeće. Osim toga, zapravo radim sad na, ne znam koliko sam pričao da radim za onaj kao sustainability, digital, creative project, bla bla bla. Mhm. Jesam to išta pričao? Čekaj. Čekam? Pokušavam se sjetiti, ali ko da mi nešto, doslovno nisam siguran. Pričaj. Znači onaj blog kao koji je o održivim načinima života i ono brige za planet. Da, ne znam o tome. Znači to, ok. Znači, radio sam ko studentski ambasador i to sam pričao sigurno, da. Osim toga sam se još prijavio da radim kao, i sad ne znam ko je smislio taj dugački title, ali mislim ja stvarno ne mogu nikako lakše to objasniti, kao postoji jedna ženska na faksu koja se bavi sa tim blogom koji se zove Urnebes, Suss Things Out. Mm-hmm. Ali kao u smislu da kao preispitaj stvari, da vidiš koje su zapravo stvari održivi načini življenja, ono, sa fokusom na brigu o zdravlju planeta kao i sebi. Mm-hmm. I sad ono za šta je posao bio i za šta ja sad kao radim je da za taj blog i za to sve sam kao kreativni project assistant. Mm-hmm. Asistent. Znači kao prvi zadatak koji sam dobio je da je neki profesor na faksu smislio novo istraživanje za koje je dobio funding nekih 6 milijuna funti, mm-hmm. Gdje će istražiti sa par još drugih znanstvenika kako lako i efikasno i brzo identificirati različite vrste pljesni i kako se to zovu, kao uglavnom tih virusa i bakterija koji jedu povrće mm-hmm. farmerima. Jer kao neki kako se to zovu, pesticidi su bolji protiv specifičnih mm-hmm. vrsta tih bakterija, mm-hmm. neki nisu, i onda kao da znaju koji pesticid kupiti, trebaju znati ih lako identificirati. Sad mm-hmm. on je to istraživanje započeo, sad moj je zadatak kao napraviti neki zanimljivi način da to prezentiram. I sad ja imam toliko slobodu da mogu odlučiti da li ću ja se njega intervjuirati i napraviti to u smislu samo klasičnog članka, ili mogu napraviti video za YouTube, mm-hmm. ili mogu short za YouTube, short za Instagram, kaj god. I sad s tim se bavim. Taj post je sad kao malo poguran nazad, jer sad dolazi taj kao Go Green Week, gdje si ti, gdje organiziraju cijeli kao festival oko tog sustainable livinga. Mm-hmm. I 5 dana će biti nekakve aktivnosti po kampusu, od gradnje kućica za ježeve do crtanja ptičica, samo da se angažiraju ljudi, a kako sam skužio, ta ženska koja održava sve to ima zapravo vodi i smjer, i zapravo je to u sklopu njezinog smjera da studenti kao skuže kako napraviti javne aktivnosti kojima će ljudima biti utjecajni i probati zapravo nekakvu promjenu napraviti. Mm-hmm. I to je jako zanimljivo, jer nas dvoje smo u zadnje vrijeme jako puno razgovora imali o
ekologiji, kak se mijenja, održivi sustavi energije, izvori energije i tak. Tako da imam, sad ona je nama dala par zanimljivih kao resursa, tako da podijelit ću s tobom pa ćemo počitati, pa ćemo imati malo više informacije, jer za sad kad smo pričali, sve su nekakve pretpostavke, koliko su možda educirane pretpostavke. Uglavnom, i sad se fokusiramo na to, da to promoviramo, da to napravimo da bude stil dizajna za promocije i ne znam, članak koji će pričati o tome kako je bilo to ove godine, da to sve bude spremno. Tako da sad sam išao sam snimit short kao za YouTube ili za Instagram neki short koji će promovirat taj događaj. I već stvarno dugo nisam snimao ništa da sam ja bio ispred kamere i bome nije bilo ugodno na početku. Baš je bilo baš sam cringe. A to mi se ne događa često. Doslovno rekla mi frendica zamisli da je još sad kao... Znači, to je bilo malo jajk, zato što ona je stajala sa mobitelom ko stalak za kameru i snimala me tak. To mi je bilo grdo i onda je rekla kao, a zamisli da je još tu cijeli razred. I onak, to bi bilo lakše, to bi mogo onak se praviti da sam neki, napraviti show da se ljudi nasmiju. Ovak samo ja radim glupe fore, a ti moraš šutiti jer držiš kameru u polju, onako. Otišli smo kao na poljanu. I kao kak to Go Green Week, da sve bude zeleno, ja sam obukao zelenu hudicu, fino. I onda sam se trebao derat u kameru kao Go Green Week is almost here i to, poslije ću ti stari, baš je, I onda kao jedan dio nisam znao točno šta ću reći i onda samo sam znao da moram neki B-roll snimit. I onda sam samo to ti se se zove frolicking. Znači kada skakućeš po livadi. I onda sam tak skakuto iz kadra u kadra. Pa pleso koje gimčari, pa ne znam, radio Thriller od Michael Jacksona. Zapravo je bilo dosta zabavno, ali treba sam se ufurat. Da, tako da. Zvuči zabavno, zvuči danas... zabavan projekt. Zapravo je onak neugodno i sve. Da, i danas sam imao sastanak za to, znači danas sam napravio taj prvi draft tog videa i onda smo išli na sastanak da pričamo o tome svemu. Pa je ona pustila, ta ženska šefica, ispred cijelog tima. I drago mi da su se svi nasmijali. I drago mi da su svi nasmijali. Nije mi uopće zapravo bilo neugodno, jer je meni fakat je smiješno bilo. Ali onda onak, pošto kak ne breš na YouTube-u vratit shorts, onda je samo onak, a kak da se vratim na početak? A ništa, čekat ću se. I onda onak smo 3 put sam isti video gledali i onda sam ja morao biti onak ok, to je dosta, sve ok. Sve u redu. Dobro, i ona je pred drugima to ocijenila ili? Ne, pa to nije mi za ocjenu, nego kao samo mora approva da li je dobro, da li nije, a kako ona onak, za neko ko vodi blog i takve neke stvari, mislim i sama je tog svjesna, ona je tako, ti onak ne može kreativno nikav savjet dat, zato što zna da ne zna, što je vrlo respectable, ali generalno kad priča, jer rečenice joj idu posvuda, pa više izgubiš se uopće koje je bila početno pitanje. Ja onak pitan kao šta bi htjeli da stavim kao u prazne dijelove videa. I ona krene pričat kao pa možeš staviti, pa dovest ćemo ovog tipa i onda će on, ne znam, demografika koja će doći biti ovakva. Kako bi to odgovara na pitanje imalo? Mislim, je li to zato što nema pojma, pa ono gluposti priče ili šta? Ja iskreno imam osjećaj da je problem i u njoj jednako u meni koliko u njoj, da samo na mozgovi onak drugačije procesiraju podatke. I onda kad pokušavamo komunicirati jedan drugom je malo onak sjeverni pol magneta. Ok, kužim. Znaš što je bilo meni cool? Prošli tjedan kad smo pričali o Glass Onion sam zaboravio spomenuti.
ima ona Da. scena gdje oni kao otvaraju kutiju. Fuck, spoiler alert. Nije ni toliki spoiler, ok. To sam na početku filma otvarao kutiju, da. Hoću reći, otvaraju kutiju, ok, sad tu treba nešto sa glazbom, ok. I frajer dođe, frajer je onak neki poš deda, nemam pojma u odijelu, na nekakvom high society partiju i kaže, to je... A Jojo Ma, kaj ne? Da, to je neki poznat, ne znam, nisam ga prepoznao, ko je taj? Koliko ja znam, to je najpoznatiji violončelist na svijetu, ali možda sam u krivu. Da, presvješno. Uglavnom, on kaže, da. To je ova fuga ti je ko slagalica. I ja puknem od smijeha, jer sam doslovno taj razgovor ja vodio prije 3 dana. Doslovno iste riječi. I samo ono kao objašnjavam nekom, kao da, fuga ti je glazbeni oblik, di ovo, ono, ideja na početku, onda se to razvija u ove i one motive. Frajer je doslovno ponovio za mnom i nisam mogao vjerovati da je ono lik koji mene predstavlja u filmu, odnosno s kojim se najviše mogu poistovjetiti, jer sam rekao istu rečenicu. Frajer u odijelu koji ima 50 godina na high society partiju. Pa jebe mu mater. Ljudi, puno je smiješno jak ste gledali film. Ja gledam i samo mi je pala mi je vilica. Ja ne, to nisam ja. To nisam ja rekao. Ne. Strašno. Da, to definitivno jesi ti. Nadam se da nisam toliko naporan. Mislim... Ne, čekaj, Ne, to, htio sam reći kao da ja možda nisam dobro mjerila, zato što kad je lik krenuo pričati do filmu, ja sam bio onak, priče mi više. Tako da, imaš sreću što sam znati željen, I guess. Ok, fair enough. Meni definitivno nisam tako naporan. Cool. Da, gledao sam sad, rado bi da imam ovoga razgovora s tobom osobu koja bi preporučila film, ali gledao sam In the Mood for Love od, kak se zove stari, neki, izda je kineski režiser. Mislim, očekivao sam da će biti prvoklasni film, ali baš je srce parajuć. Baš je... Znači, od kamere do glume, do generalno ritma filma. Znači, sve je tako majstorski obavljeno. I onda mi je još bilo fascinantno jer izvučeš onak ti neku svoju interpretaciju filma. I onda sam kao, ok, ajmo gledat neke videe. I gledao sam video od Nerdwritera koji je meni bio onak originalni najdraži YouTube kanal. I velika inspiracija ako ću se ikad odlučiti baviti esejima tak na YouTube. I on je analizirao to i toliko skroz neku drugu interpretaciju filma izvuče. I onda idem gledat od Crash Course-a, što sam se iznenadio da Crash Course ima film interpretacije kao serijal. Jesi ti upoznat sa Crash Course-om? To je ono kaj bi, ne znam, u srednju išao gledat za biologiju, neki video o virusima ili nešto. Da, Crash Course je cool kanal. Znači, da, praise za Vlog Brothers, odnosno ovog Hank i John Greena, ludi momci. Cool. Ali, mislim, već sam znao da je raznovrsni kanal, da ima i fiziku, i kemiju, biologiju i povijest, ali stvarno nisam očekivao da ima još u sve to i kao analiza filmova. A šef u toj video još kao krene, da, ali ima tu i politička i sociopolitička gledanja na kine u to doba, ja onak stari boj. I onda sam baš skužio kak ima tak nekih jer, ne znam, Glass Onion sam dao izvanredno po toj mojoj skali, ali toliko je neka ne mogu ignorirat taj veliki jaz između Glass Onion i nešto kao
In the Mood for Love. Mhm. To je toliko ogromna razlika između, ali još uvijek ne bih rekao da Glass Onion nije izvanredan. Stvarno je izvanredan film i za 100 godina će ljudi biti, ovo je jako dobar primjer misterija, ovo je jako dobar primjer zanimljivih kadrova i karakterizacije likova, ali imam osjećaj kao da nekakva, kako bi preveo sustenance, kao nekakva hrana koju možeš i učenja i znanje koje možeš izvući iz Glass Onion toliko, imam osjećaj kao da je finalna, kao da doćeš do jednog trenutka gdje više nećeš moći izvući ništa. Dok u In the Mood for Love stvarno, sad već par dana o njemu i razmišljam i gledam stvari o njemu, još uvijek mi se čini kao da sam samo ogrebao površinu šta bi sve taj film mogao značiti. Ne želim ti ništa spojlat i stvarno mislim da ćeš se najviše fino, najintenzivnije emocije ćeš imati ako ništa generalno ne znaš, ali praktički premisa je da dva bračna para nađu, traže kao da budu podstanari u nekakvim overcrowded, kako oni to kažu, prenaseljenim stambenim kućama, odnosno apartmanima, stanovima, i kao podstanar u smislu da imaju jednu sobu u većem stanu neke druge bračne obitelji. I sad usele se u ta dva bračna para u stanove jedan do drugoga i polako ženska iz jednog para i tip iz drugog para skuže da njihovi bračni partneri varaju ih s jedno drugime. Jedan s drugime. I onda sad njih dvoje pokušavaju se nositi sa tom situacijom. I to je, mislim, najviše što bih htio reći ikome. I završi skupa na kraju. Ja neću ništa reći. Samo nemoj komentirati više od ovoga. Ja sam sve rekao. Definitivno, sad jako, ako možeš, ako ikako možeš, možda ne do sutra, ali do sljedećeg puta pogledaj. Okay. I onda ćemo imati full on spoiler razgovor. Možda. Ne obećam ništa. Nemoj obećati. Uglavnom. Neću komentirati. Ok, ajde samo da kažem nešto što sam prije htio. Znači, razmišljam o toj tvojoj ljestvici, ok. I rekao bi nešto što su nas učili na statistici, na faksu, dok smo pričali o tim ljestvicama, stvarima, skalama, kako ocijeniti nešto, I sad, ono što je moguće, ko prvo, kad ocjenjuješ tako nešto ne egzaktno, ne brojčano, moraš nešto moraš raditi neke pretpostavke, ne možeš tu sve uzeti u obzir. I ono što se može dogoditi je, zamisli ovako, imaš to nešto što ti ocjenjuješ i budući da ocjenjuješ, znači da ima i boljih i loših, da ih možeš rasporediti nekim redoslijedom. I jedan dio skale ti označava bliskost jedne krajnosti distribucije, jel? A drugi dio skale ti označava bliskost druge krajnosti distribucije, ok. I sad sad ti moraš pretpostaviti koliki je razmak između najlošije i najbolje stvari koje ćeš ocjenjivati. I može se dogoditi da tvoja skala je krivo pretpostavljena i da je razlika između najlošije i najbolje stvari koje ćeš ocijeniti veća nego što si očekivao. I onda ti se dogodi da ti imaš za ok stvari ocjene 1, 2, 3, 4, a za usrednje do skroz najboljih stvari koje ćeš odrediti samo broj 5. Da. I onda moguće da ti nije onda ti je skala beskorisnija nego što bi mogla biti. Tako da, zanima me, je to razlog zašto imaš tak tak osjećaj da ti je osjećaj da je krivo staviti i Glass Onion i taj drugi film u istu kategoriju. Ne mislim da je krivo. Jel sam dobro shvatio da rekao bi da zaslužuju svako zasebnu kategoriju? Nisu u istoj kategoriji, to da. Ali
teško mi je sad ovak nekakve hipoteze staviti više iz razloga što da neki film može biti bolji od druga, ali ako su oba dva nepropustiva za pogled. Cool, pa... Mislim da sam si zadao u toj svojoj... Ja sam uopće na podcastu ikad rekao točno kak mi ide skala. Vjerojatno jesam. Mogu opet. Znači, loše, zanemarivo, prolazno, dobro, odlično, izvanredno i sržno. I mislim da sam si dovoljno stavio mjesta baš to kak si rekao, da onak da više sam si napravio model da negdje u sredini imam više opisnih riječi i onda ove krajnosti na kraju, ako je nešto 7 puta bolje od nečeg što je već najbolje, onak nije bitno, oba dvije stvari se isplati pogledat ili poslušat. I ako je nešto onak 7 puta gore od nečeg što je već loše, onak oba dvije stvari se ne isplati. I onda sam više onak, imam dvije riječi koje opisuju jako velik dio stvari i onda imam jedan dio riječi koji pomnije opisuje ove stvari koje bi mogle biti negdje na granici. Ok. Skužio sam. Mogu si zamisliti kako to izgleda. Da. Cool. Ok, mislim da je to dobro rješenje. Je. Za sad me iznenađujuće dobro služi. Puno mi je lakše reći da je nešto, ako je nešto 8 ili 9 od 10, puno mi je lakše sam reći da je to izvanredno, nego sad reći da je 8 ili 9. Nekak mi je prestriktno mi je za sad bilo. Kužim, ok, fair enough. Mislim, opet to ima ograničene koristi, zato što štak u toj redukciji na te opisne pridjeve zanemariš nešto što je bitno za doživljaj tog filma, kužiš. To je onako očita manjkavost, ali ok, ne znači da je potpuno beskorisno. Generalno zato imam možda nisam to skužio prije, ali možda je zato razlog zašto u svaki takav review napišem i onak 2-3 rečenice. Ali opet nekog razlog zašto sam se odlučio da nije brojčano je zato što su brojevi na izgled objektivni. I onda sam više htio da onak uključiti da su to samo moje misli, da nije onak, da ne mislim da je sad da svi se tak s tim trebaju slagati. Zato su riječi. Ali mi da smo pričali o tome i da ima onak negativ u tome da puno lakše nekom na ulici reći da je nešto 8 od 10 i onak instinktivno će skužiti šta je, koliko je nešto dobro, a nekad im kažeš onak, to je izvanredno. I onda su oni onak, aha, u redu. Ček, daj ponovi kategorije. Makni se od mene, molim te. Kaj? Daj ponovi kategorije. Loše, prolazno, loše, zanemarivo, prolazno, dobro, odlično, izvanredno i sržno. Sedam ih je, znači. Jedan u sredini i 3 s svake strane. Cool. Da. Dopada mi se da je dobro u sredini. I like that. Kako si optimističan. Današnja mladež ti ne bi voljela. Šta? Današnja mladež? Pa da, kužiš kao danas su svi cinični. Ne, to je samo bila loša šala, ne mislim to stvarno. Ne, ja sad pokušavao sam actually razmisliti da li je to stvarno istina. Aha, kužim. Ma ne, mislim da su ljudi od uvijek bili ovoliko cinični, samo sad je onak sad svi imaju glas, pa lakše. Mislio sam reći kao, možeš reći, kako da kažem, imaš da je prije religioznost stvarala neku famu oko ciničnosti, pa kad si ciničan, svično, ne znam, bar to mi je... Vrag s tobom. Da.
Da. Da, kužiš kao ću reći, religioznost je bila češća, pretpostavljam da su religiozni ljudi više imaju više bojazni oko ciničnosti, ali to, nemam pojma, ali to je istina zapravo, sam bacam gluposti. Da. Da. Koji obično. Da. Sorry, prosti. My bad. U svakom bedu pola istina, ili kako već ide. Imam tu sa strane šalicu i pijem ko psihopat toplu vodu. I baš mi je super. Ali ja ne kužim zašto ljudi hejte na toplu vodu. Paket je... Znaš šta je još veći zavoj? Znači, šta? Ja sam prije mrzio toplu vodu. Baš mi je bilo ono, gadna stvar. I sad mi je baš onako... Da, dobro je. Da, ne znam kad sam ju popio, bio sam onak, zapravo. Da, ja ne znam. Baš je, možda sad kad smo se malo više smirili, mi smo onako klinci smo trčkarali po svuda i onda onak, ne znam, na vruć dan dođeš doma i samo onak, toliko ti u glavi to sjećanje da onak popiš 7 litara hladne vode, da onak ne možeš ni zamisliti toplu vodu, ali onda sad ovak, ne znam, kad te boli grlo ili nešto, to je toliko ugodnije nego hladna voda. Ne znam. Imam hipotezu. Stari. Ne sjećam se nikad kad sam mrzio toplu vodu, ne sjećam se da sam ikad je popio namjerno, da sam baš htio toplu vodu. Uvijek je to bilo onak, otvorim pipu i onda slučajno toplu onak, fuj. Da. Više ovo je dobar callback na to da se tuširamo u hladnoj vodi. Isto to očekivanje. Vidi nas. Mislim, U našem kutku svijeta se uvijek vratimo na početku. Oprosti. Mislim sam reći da ja to već dosta dugo ne radim. Samo sam prestao jedan kad sam bio bolestan, pa nikad nisam počeo opet. Možda bi trebao. Ne znam. Definitivno. Ne, ali stvar je o tome što, mislim, nije to neka sad... Bilo mi je cool svjedočit tako očito fiziološkoj promjeni koja nije baš opipljiva, osim onak po tom da ti je iskustveno lakše biti u hladnoj vodi, ali mislim da je to bio onak glavni motivator iza tog, pa mi se malo mi je dojadilo, ali mislim da ne bi imao problema početi opet, samo da, prestao sam kad sam bio bolestan, znači kad sam bio bolestan nisam to radio, sam se loše sjećao, ne znam, bilo je čudno. I kužiš, kad imaš temperaturu, pa da, mislim, ne znam koliko je stres na sustav, još uz onak već se moraš fokusirati da preživiš jednu stvar, kamoli još sad, zakaj bi si otežavao. Ali da. Tako da, ko prvo, ja to ne radim sad, a ko drugo, da, jako je cool stvar. Onak, ako su nekom cool takve stvari, ja nije probao, preporučam, onak probao 2-3 tjedna, nakon sjeti se razlika i cool je iskustvo. Tjedna preporuka skočite u hladnu vodu. Da, i cool je meni zato što sam tu na moru i onda kad već bila prilika za kupat se u 10. 11. mjesecu, stvarno nije bio toliki bed skočiti u more i kupat se. Onak je bilo ok. Da. Tako da. Mrzlo je u Engleskoj bome. I ovdje isto. To je europska anticiklona ili ciklona, šta li? Kaj nešto... Ne znam uopće li ima veze to s ciklonama, ali hoću reći, znam da je u Zagrebu došla, tu sad puše bura, u Zagrebu isto došlo to neko hladno vrijeme, doduše sad je snijeg pao, sad ti isto kažeš, čudno je. Ciklona mi je u istom folderu u glavi ko ono što kažu na kraju reklama za lijekove. To su samo onak random riječi koje čuješ na televiziji i ni u jednom drugom kontekstu. Da. Ali ja sam naučio na geografiji, ima nešto što se zove, ono što mi zovemo zubato sunce, to je zapravo suhi hladni zrak sa Sibira koji dođe. I mislim da se prosto logično. Mislim da se to zove sibirska anticiklona.
Ali uglavnom šema je, imaš sad neki vremenski događaj, ovo ono, i kak je hladan zrak, manje vode može biti, vodene pare može biti pomiješano u njega, jel? I hladan zrak sa Sibira dogodi se takve okolnosti da se vjetar usmjeri iz Sibira prema toj jugoistočnoj Europi, to je jugozapadni smjer vjetra, i onda nama puše bura i zapravo ne znam da li to prati vjetar, znam da je bilo objašnjenje zašto je zubato sunce, zato što ko prvo zubato je hladno je zato što dolazi zrak sa Sibira, a sunce je, iako je hladno, zato što je suh zrak, zato što voda je već pa nema, u Sibiru je već bilo padaline su ostali u Sibiru, a zrak je suh i hladan došao kao ostatak toga u jugoistočnu Europu. Da. Skužio sam danas da je bilo jako i maglovito tu, pa sam skužio da kad je maglovito da je puno gušći kad izdahneš, ona para kad izađe. Možda baš zato jer je vlažnije pa se te više čestica vode ti se i udahneš i onda se više njih izagrije pa ih više izdahneš. Ali ne znam, zbunjujuće mi je još uvijek pokušavam, mislim nisam previše vremena tom posvetio, ali kao zašto se nekad para vidi, nekad ne vidi, i to ono kad se pojavljuje ta kondenzacija točno. Zašto sad iskreno ne mogu ni sjetiti ni točno što me zbunjivalo, ali kao zanimljivo mi je da kad na primjer kuhaš juhu i kad to isparava vodu, da se neće zadimit, nećeš vidjeti tu paru dok ne ugasiš vatru, odnosno plin. I onda taman taj mali pad u temperaturi je dovoljno da se one odmah iznad toga ohlade i da ih odmah vidiš. Ali bilo je još nešto što sam bio zbunjen kao zašto se tako ponaša. Ali ne mogu se sad sjetiti. Da, vidiš, nisam nikad razmišljao o tom. Znam to kao kad ugasiš vatru, kad skineš vatre, više se dimi i to sve, ali... Da, to je to. Di se dimi, šta se dimi. Joj, i to, i sad smo, to bili gledali za novu, ne znam sam to pričao, kako su to dobri crtići. Kak je to underrated, kak niko ne priča to, meni to nije jasno. I muzika, tako su dobri i tako su pamtljivi ti džinglovi, doslovno meni je dosta upitno koliko ljudi to poznaju. Kao da ljudi ne znaju ili da puno ljudi više znaju nego što misliš? Ne, kada ljudi više znaju nego što misliš, da manje znaju. Ne znaju za to. Da. U Hrvatskoj kužim da znaju, to je bilo dosta popularno u Hrvatskoj, nego ovako izvan Hrvatske. Kužiš, to je dosta niko ne zna. Meni se bar čini. Da. To je onak centralno europski crtić. Baš, Ali šta je bilo nešto tak... Aha, da, oni su basically Sesame Street pomiješano sa Bob the Builderom. Koji će Bert i Ernie, ali idu u popravke. A? Da, aha, da, kužim. Ali... Meni je to sofisticiranija komedija od Sesame Streeta. Da. Je. Mislim da su... skoro sam neironično rekao riječ spačke. Te spačke su mi na istoj razini ko, ne znam, joj, ko je hrvatski prijevod? Ptica trkačica. Nešto na toj na razini. Kvalitetnije. A mislim, ne mogu se ne složiti. Prvoklasno. Da. A Lover Rate sržno. Definitivno. Pazi da ti se ne prepuni kategorija. Šta, sržno? A mislim,
pogotovo tak kad kreneš istraživati neki art form koji nisi prije, ne znam, sad kreneš ići slušati glazbu i albume, definitivno ćeš više naletiti na odlične albume, ali to samo zato što jako često ima ona stvar da kao stvari koje su popularne su samo najmanji zajednički djelitelj, ako sam dobro to preveo. Uglavnom, da je kao da je napravljen da se najviše ljudima svidi, ali jako često popularne stvari onak nisu loše. Tako da, jednako ćeš teško naletit ko na... Zapravo, kad sam krenuo ratat albume, još dok nisam uveo ovaj svoj rating sustav, par kategorija, par brojeva nisam ispunio, a to su bili 5, 4 i mislim da 1. Kako misliš nisi ispunio? Nisam nijedan album poslušao koji mi je bio 5 od 10. Najviše ih je bilo 7, dosta ih je bilo 8, i mislim da ih je čak bilo... definitivno ih je manje bilo 10 nego 9, ali većinom ćeš stvari slušati koje jednostavno nisu loše, tako da. I generalno umjetnost koja će doći do tebe jako rijetko će biti za bacit ili za zanemarit. Što je zanimljivo. Jer pada mi na pamet ona rečenica iz Izbavitelji. Ne mogu vjerovati da mi to pada na pamet tak često. Da. Kao kad Sindrom kaže ako svi postanu super, svi postanu prosjek. I to mi, ali mislim istina je, baš mi ne mogu vjerovati da to mi spada u kategoriju cheesy stvari, ali cheesy stvari su underrated, po mom mišljenju. Da. Često. Jebi ga, istina, bre. Meni je bilo cool. Da, gledao sam nešto o glazbi, jel? I od Rick Beata video. Komentirao je kao kak su... Koliko? Zove se čovjek Rick Beato. Rick Beato. To je... on je onak profesor nekom glazbenom fakultetu, nemam pojma zapravo. Možda znam. Ok, znam. Sjedi čovjek... Da. Onaj kaj mu klinac ima perfect pitch. Ja mislim da je to taj. Da, kojeg je nevjerojatno istrenirao. Da. U svom slučaju, komentirao je producente glazbene industrije i komentirao je kako je zanimljivo kako su oni svi ljudi u 50-im, 60-im godinama. A u 50-im i 60-im godinama je jako često da ljudi imaju dosta ograničen sluh, pogotovo ako su se bavili glazbom cijeli život. Onak neupitno je da ćeš oštetiti sluh. Aha, da. I kužiš ti, svi pop miksevi su napravljeni od strane ljudi koji imaju ograničen sluh, a slušaju te pjesme svi ljudi koji nemaju ograničen sluh. I pitanje je koliko bi to drugčije zvučalo da producenti nemaju više od 50 godina. Jer tipa, ne znam šta rekao, za 50-godišnjake prosjeku najveća frekvencija koju čuju je 14.000 Hz. A za novorođene bebe 21 do 21.000 Hz, čini mi se. Tako da to je 1/5 manje. Zanimljivo mi je to bilo, nisam nikad o tom razmišljao. Pitam se, jer moguće i postoje alati, zato znam, postoje alati koji ti izjednačavaju to. Ako imaš, i to je dosta, mislim čak i besplatno ima, to je Andrew Huang pričao jednom video, to sam isto davno pogledao prije sigurno 1-2, ali sjećam se još kaže... kad je on pričao kao da mu je, da on isto gubi da, sluh. Ali on ima selektivno loš sluh, on ima nema se gubi. Ne gubi mu se na krajevima frekvencija, nego ima i u sredini isto neke deficite. Znači kužiš, čuje 16 Hz, ali 200 do 300 slabo, pa onda opet čuje pa opet 1000 do 1500 slabo, tak nešto. Aha. I priče. U tom slučaju postoje ti alati koji ti ispitaju u kojim područjima imaš slab sluh i to
onda ti te naprave ti, kako da kažem, equalizer koji ti poglasni točno te frekvencije. I onda ti izbalansira, odnosno popravi ti doživljaj glazbe, jer ti glazbu prilagodi za tebe. Tako da ne znam li ti producenti tako nešto koriste, ali kužiš, ne mogu to koristiti kad imaju, ne možeš, ako čuješ 0, ne možeš 0 pojačati na nešto više od 0. 0 puta beskonačno je 0. Tako da. Zanimljivo. Zanimljivo, viš. I da, ali znam i kako se, to sam kasnije onda naučio na faksu, kako se to testira. Sluh. Da. Što je isto zanimljivo. Imaš, to je recimo najjednostavniji, to se područje zove psihofizika. Si rekao testira ili? Testira, da. Kao, gdje je granica za sluh. I sad možeš u raznim uvjetima ali u principu imaš razne tehnike i to se primjenjuje i na druge osjetne modalitete se kaže, ali kao može se testirati i druge stvari s tim tehnikama. Recimo jedna tehnika je da uzmeš pokušavaš odrediti koji je najtiši zvuk koji može neko čut i onda uzmeš zvuk koji je puno tiši od tog zvuka sigurno, jer ti ne znaš koliko je, pretpostaviš nešto, uzmeš puno tiše od toga i onda postepeno ideš do gore. I onda ti ispitanik u jednom trenutku kaže, ok, čujem. Aha, da. I onda sljedeću rundu ispitivanja ideš od zgora prema dole. Znači daleko iznad tog zvuka. I onda ideš prema niže, dok ispitanik kaže, ok, više ne čujem. Onda uzmeš hrpetinu takvih nizova i izračunaš prosjek. I to se računa tako da imaš tu intervali, recimo kao ima tehnikalija, ali uglavnom to je recimo jedan način ispitivanja, ali to je bio jedan od prvih načina ispitivanja, je dosta manjkav. Jer ti kad imaš ispitanika, onda on može očekivati, kužiš, on zna da se postepeno smanjuje. I onda on može neko vrijeme si odrediti, pa kužiš da može se učiniti umjetno boljim slušačem, kužiš, osjetljivim uhom, ako me razumiješ. Jer on samo kaže čujem, a zapravo ne čuje. I šta ćeš mu ti reći kad znam da ide postepeno. Onda imaš fore da im nasumično daješ. Znači isto su to postepene stvari, ali samo ih izmiješaš. Svaku frekvenciju mu pustiš, samo mu ih izmiješaš. Ili možeš mu dati recimo situaciju u kojoj mu kažeš sad će se ili pojaviti zvuk ili neće biti ništa pušteno. Pa vi recite ili čujete. I onda kužiš, onda on piše teže reći kao teže zavarati takav test. Ali da, cool, ima takvih testova. Ima tipa 10 najpoznatijih metodologija su takve testiranja. Da, to me baš zanima koliko često ljudi lažu u testiranjima koje su više za njihovu informaciju. Misliš u odnosu na ono što za njih nema nekakvu... Kuž, ako je nešto što, ne znam, na primjer, čini mi se da bi ljudi vrlo lako lagali u smislu ocijenite se kako ste dobar vozač, ili tak nešto što je neka socijalni studij, ali ovak nešto kaj informaciju koju ćeš dobiti da pomoći će možda nekom studiju i nekom istraživanju, ali tebi će dobro doći takvo saznanje da ti znaš šta čuješ, šta ne čuješ. Pa... I onda ima jel kužim zašto je dobro ukalkulirati da kao ljudi ne mogu varati, ali zanimljivo mi je varaju li još uvijek jako puno i u ovakvim testovima. Kuš, jer ova dva koje si sad predstavio, basically su isti testovi, samo jedan uračunava da neko može tebe varat kao ispitivača, a jedan je ne bavi se time, samo želi informacije što brže izvući. Ova prva metodologija koja pretpostavlja da to je tipa koja pretpostavlja da će te ispitanik pokušati prevariti, je, to nisam prvo rekao, nebitno, uglavnom, ljudi u današnje vrijeme ta psihološka ispitivanja kreću sa pretpostavkom da će ti ljudi
lagat, ali ne kao Da. svi ljudi su smeća pa lažu, nego svi ljudi su ljudi i imaju veliku tendenciju davati socijalno poželjne odgovore. I Okay. to se postoje puno načina na koje su se ljudi domislili da to zaobiđu. I u većini stvari u kojima je zapravo bitna osjetljivost, bitno da ti dobiš točan podatak i sve to, one su toliko robustno napravljene da ti je čak i da znaš koje zamke postoje unutra, ti je teško prevariti ih. Teško. Da. Tako da, jako zanimljivi. I to je zanimljivo područje, to, kako da kažem, sprečavanje neiskrenosti u ispitivanju i jako su zanimljiva rješenja kojima su se ljudi domislili. Tako da, to mi je isto cool. Recimo, znam da jedan od banalnih primjera takvog pokušavanja smanjivanja neiskrenosti ti je, imaš u recimo upitnicima samo procjene, znači di ti imaš u upitniku imaš tvrdnju, ja sam, kao toliko puta sam u zadnjih tjedan dana, ne bi tako zvučala tvrdnja. Tvrdnja je nešto kao ja sam bolji od drugih i ovako nešto. I sad ti imaš ne slažem se u potpunosti, 7 slažem se u potpunosti i sad ti moraš od 1 do 7 odrediti koliko se slažeš s tom tvrdnjom. I Da. sad ljudi kaže ovo, ne znam, stavi dvojku ili tako nešto nisko. Kao. I ok, pazi, i sad par pitanja nakon, di već zaboraviš na to prošlo pitanje, ti je tvrdnja, ja mislim da sam lošiji od ostalih. I onda se očekuje da na oba pitanja imaš inverzni odgovor. Znači, ako si ja sam bolji od drugih si dao 2 od 7, ja sam lošiji od drugih je 5 od 7, razumiješ? I onda recimo, tu možeš nešto... Da. Ali to ima puno složenijih načina od toga i kužiš. Recimo, evo, to je jedan način na koji se to pokuša umanjiti. Evo, fascinantno mi je bilo što istražuje tak, što se bavi tak nekak holistički sa stvarima. Šta to? Pa kužiš poanta testa da ti izvučeš neke informacije, ali sad da od početka moraš skužiti da te informacije moraš osigurati da su istinite ako će ti biti vrijedne. Te prisiljava da tak razmišljaš malo opširnije o nečem tak jednostavno. To baš je zanimljivo. Meni je fora što koliko god znanost pokušava biti nerijetko znanstvena istraživanja pokušavaju eliminirati sve varijable. Mislim, nisi uopće ni svjestan koliko stvari može poći po zlu dok ne kreneš razmišljati o tome. I poći po zlu u smislu poći po zlu u eliminaciji mogućih izvora variabilnosti. Ali kao toliko stvari moraš uzeti u obzir kad nešto ispituješ, pogotovo na ljudima, da je to uopće mi nije čudno čut ljude koji kažu psihologija nije znanost, zato što nije egzaktna. Da, Buraz, moraš biti jako sposoban, pametan i educiran da iz prve uzmeš sve varijable u obzir, pogotovo zato što imaš toliko širok izbor stvari za ispitat. I sad da ti iz jedne situacije pređeš u neku potpuno drugu i već znaš točno sve šta napraviti i šta eliminirati i kako eliminirati. Ne znam kakva osoba bi bila potrebna za uspješno odrađivanje takvog zadatka. Tak da. Da. Kužim to u potpunosti. Da. Sa tebi sad me Dida zvao i prekinulo mi se snimanje na to vrijeme koje me zvao. I sad me hvata misao, ako se to dogodilo nekad u prijašnjem epizodu, je se tebi dogodi da kad te neko zove da se prekine snimanje? Mislim da ne. Dobro. Budem vidio. Anyways, sorry. Veliki pozdrav za Dedu. Veliki pozdrav za Didu. Da. Anyways, poslala mi je mama
smiješno je kad tak stari ljudi se navikavaju na tehnologiju i onda ono, kak vidiš onak proto razumijevanje mimova. Kako onak, aha da, pa tak sam se ja isto ponašao sa mimovima kad sam imao 5 godina. Ovoga, I na neku ruku da je to kultura koja, mislim, logično, to je razvoj kulture, Da. ali onak, fora mi je šta ljudi, znači možeš biti više educiran u mimovima i manje educiran u mimovima i moguće je da neko ko je istih godina ko mi, Aha. nasmije se nekom mimu koje ti uopće ne razumiješ i to je onako čudno, nije li to čudno? Kužiš, zamisli neko ko je imao jednako prilika koji ti imati interakcija sa tehnologijom, može se ne smijati na tvoje mimove i smijati se na neke mimove koje tebi uopće nisu smiješni. To je onako ovisi isključivo o tom koje mimove ste u međuvremenu iskusili. Da. Mislim, ne isključivo, ima i drugi stvari, ali kao, to je veliki faktor. To sam baš sam jučer zapravo u krevetu razmišljao kako ona komedija se od ne bi očekivao da sad je komedija nešto drastično drugačija ako ideš od ne znam, od Balkana prema Velikoj Britaniji, ali onak to se tako od mjesta do mjesta se mijenja. Mislim, od grupice frendova do grupice frendova se mijenja. To baš mi je onak zanimljivo da se on bazira na nekim zajedničkim premisama koje čak može biti na razini dva prijatelja, ti i ja, do neke razine velike, šire grupe prijatelja, pa razreda, pa škole, pa kak svako ima nekakve zajedničko postavljene premise koje onda na čijim igrama, odnosno sa kojima se onda mi igramo da radimo fore i kako to može utjecati. Ne znam, razmišljao sam, ne znam ako se vidi na televiziji da postoji serija koja se zove Gradi u zagradi ona. Kao gradi ona, ali gradi vidio, ona. Jako simpatična, jako slatka serija gdje ženska, ne znam šta je ona glumica, ali ne znam nešto, obnavlja i svojim prijateljima ili kuću, ili stan, ili ne znam šta već ne. I to je baš baš nekav zagrebački humor, koji onak meni nije urnebesan, ali mogu se nasmijat. Mama moja umire na tu seriju. I kak je onak, i sad da te neke fore da prevedeš na engleski, pustiš tu u engleskoj, niko se ne bi smio. I to mi je baš bilo šok, kao damn. Mnogo zanimljivo. Otkrivamo lokalnu kulturu. Da, pa dosta. Djeca globalizacije otkrivaju lokalnu kulturu. Ček, to tak ide? Ne, no way. A još da se ne priča sad o ovim cooked Instagram mimovima. Nisam to vidio. Ne, cooked u smislu kao da su rešpečeni mimovi, a ne da je nekakav da su... Damn, rešpečen je tako dobra sintagma. Uglavnom, kak je onak zanimljiv je taj novi stil mimova koji je smiješni ako izgleda lošije. Ali ja ne bih rekao da je to nova stvar. Od uvijek su onako... Definitivno nije, već dugo su oni, kako da kažem, corrupted file mimovi, te gluposti, distorzija vizualna i to. Da. To je, vjerojatno to na nekoj istoj fori kao glasno je smiješno. Ali to kući na početku. Ali nije samo glasno. Glasno plus nešto.
I mean, da, prvi primjer koji mi je pao na pamet je onaj glasan prda. Znaš što je, presmiješno mi je to zato što je doslovno si pogodio, ko prstom u govno. Znači, prije 2 tjedna, ili šta već, nemam pojma, zadnji put kad smo bili friendovi, došli, Marko je tražio samo je sinulo u glavu i tražio je, na YouTube-u piše nešto i sad mi gledamo šta je i ono krene i još onu ikonicu zvučnika kao. I sad šta će biti? I sad čuješ onak jako glasno, jako gain povećan i jako jeka povećana i sad čuješ Znam točno koji zvuk. I to je toliko savršeno. Početak i kraj. Imam i zaplat i rasplat sve. Cjelovit mi. Tako da, savršeno, slažem se. Komedija je takav misterij, stari, meni to... Znaš šta je? Ja mislim da znam šta je. Mora biti kao u glazbi. Optimalan omjer poznatog i nepoznatog. Stari moj, nisam očekivao taj poznati prd. Svi znaju šta je prdež. Ali niko ne zna da će biti pojačan gain. Da, i jeka. Aj, reci koliko puta si doživio prdež u Kamenoj dvorani. Okruglo 2 puta i oba puta na internetu. A nije, pa kad smo bili kod Keblera i si isto imao onaj mikrofon. Znam točno šta. Go to mikrofon. Nego bili smo kod prijateljice na house partiju i imala je nekakav karaoke mikrofon koji je imao zvučnik na sebi, znači hoda si sa mikrofonom koji sam nas, praktički kao onaj megafon, samo što u obliku mikrofona. Da, ali zvučnik feedback ima i onda se čuje jeka. I onda, kad smo to otkrili, nas 10 pijanih, ajme, pa to se nije, koliko si ti do 3 bio buda, tak nešto, mi smo u 12 otkrili, nešto tak apsurdno. Bilo je produktivno. Definitivno bilo puno. Da. Jako puno komičnog materijala sam razradio tu večer. Fakat jes. Ali bez mikrofona jednostavno nije isto. Stari, tak me deprimiralo. Imam sad i ti i još jedan friend iz grupe su toliko ste postali smiješni. Ja se onako sjećam kao u nekoj komičnoj rupi, nemam više ideja za spačke i psine. Previše razmišljaš. Nisam ti ja toliko smiješan. Definitivno, aha. Moram uštediti i kupiti si taj mikrofon. To je jedino što... To jest kupiti tebi, onda ćeš biti smiješan. To je ono što nas razlikuje. To, thank you. Trebali bi iskoristiti nekak produktivno ovaj mali mikrofon koji sam tebi kupio. To bi bilo tako dobro. A znaš da ako dovoljno glasno kažeš nešto od njega, da? jako distorzira audio. Baš je i-rate. Ja mislim, onak klipa se, ne? Nisam nikad uspio dovoljno glasno se zderat da potpuno prestane snimati. Da bude sam tišina. Što je isto smiješno. To je poprilično smiješno. Pa kad igraš igricu čuješ nekog da psuje i onda samo prestane sekundu i opet. To me najdrži XQC klip. Šta je, kad je mikrofon tak loš i onda se krene delat. Prostači time.
Joj. Nego. Prije neke smo krenuli snimat, sam starto Ahoy. Nova tebi igra. pirate. Ahoy. Igra od Leather Games, koji ne znam da sam pričao za Oath na podcastu. Meni iskreno od najdražih ilustratora za igre ikad. Gledao sam sad na stol gdje mi je cijeli setup postavljen, pa mi je zato mikrofon možda malo drugačije zvuči. Uglavnom, Kyle Ferrin, najdrži ilustrator meni, koji se, trenutno zapravo generalno najdrži ilustrator, ali sad bavi se board gameovima. Ahoy, praktički si pirat i sad možeš igrat kao... daj mi jednu kockicu. Možeš igrat kao... Kako si rekao da ti da kockicu? Ja sam rekao sam sebi daj mi kockicu i onda sam uzeo kockicu. Kako si to golom gluposti? Kockica. Bože. Uglavnom, možeš igrat kao nekakva, ajmo reći, zovu se kao Bluefin Squadron, a to je na nekoj razini kao državno poduprena kao flota. Možeš igrat kao pirati, koji su Mollusk Union, i sve je jako fora stil, sve su neke morske životinje, znači figurica za ovaj squadron koji je kao flota, admiralska flota je, ima kao morskog psa, kao brod je morski pas i onda ima jedar na sebi, uglavnom, jako cool dizajn. I onda, osim toga, ako ćeš za 3 ili 4 ljudi, možeš igrat kao smugglers, a to ne znam prijevod na hrvatskom, ali kao... Krijumčar. Oni krijumčare robu od otoka do otoka. I za sad mi se čini jako fora i baš je zanimljivo. Ima jako puno kockica, a kockice su uvijek dobar stimulant za ruke. Cool. Znaš što je meni jako cool koncept igra? Reci. Sad ne znam kako se zove. Ono di si ti na brodu sa svojim kompanjonima. Sea of Thieves, tako je. Da. I ja mislim da je stvar u tome da imaš nepoznate ljude s kojima moraš brzo biti kooperativan. Da. I nepoznate ljude koji su na neki način jednako nepoznati, ali nisu zato što, razumiješ, koji su ti protivnici. Aha. I imaš onako, kako da kažem, free for all je, ima to neko bezakonje, ali i dalje moraš imati neki kodeks časti, jer ne možeš bez reputacije, ne možeš dugo. Konje? Koji konje? Šta? Rekao si bezakonje. Bre, majmune. Da, uglavnom cool mi je šta, imaš razloga varat druge ljude, ali ne smiješ često, zato što onda će svi znati da si varalica, tako da... Cool je koncept. Mislim da bi se to moglo i bolje izvesti. Bilo bi cool da je stvarno takav koncept, zato što ti zapravo kad bilo kog drugog vidiš na mapi, jedini izbor ti je hoćeš se fajtat ili ne. Aha. U praksi je bilo fora da jer znači imaš otoke i na svakom otoku imaš kao te, ne želim reći robne kuće, ali kao organizacije koje ti daju različite misije i onda na koje na drugačije načine zarađuješ pare. Ali to su sve NPC, odnosno AI, roboti. A koji je finalni cilj igrice? Nema finalni cilj igrice. I kao biti što bogatiji? Mislim, to je jedan od ciljeva. Aha. Igrica generalno sam... mislim da je premisa igrice samo da ti imaš tu fantaziju da si pirat. Mm-hmm. I da nema, jer ima i kao nekakav story mode, pod navodnicima. Imaš onak te priče koje su, misije koje su više kao neke priče, njih možeš rješavati.
imaš fora što je tako onak slobodno da cilje možeš sam sebi postaviti. Možeš to da si što bogatiji i onda možeš pokupovati onak neke skupe iteme i onda se možeš praviti važan na taj način. Ima neke iteme koje možeš samo dobiti ako, na primjer, ja jako bih htio iteme koje možeš dobiti jedino ako nađeš kao kovčege koje su bili pod vodom. I sad, ne znam, ti naletiš random po mapi na olupinu i onda sad unutra ćeš biti, ako imaš sreće, kovčeg od zlata koji ima na se. Možeš i roniti, da. Cool. I zapravo baš su nedavno dodali foru da kad roniš zapravo možeš doći do dna i onda tamo imaš isto neke misije. I da, al frustrira me jako zato što kad igram s dečkima, obožavamo taj AI dio. Dovoljno je zanimljivo raditi sve oko toga i dovoljno je lijepo izgleda igrica da nam je to dovoljno za provesti vrijeme. Ali i uvijek mislim preloši smo, jednostavno stvarno smo loši i prelako se raspizdimo i postanemo salty. Da se poboljšamo sad u tom fajtanju protiv ljudi. I onda svaki put kad naletimo na nekog, onda uvijek gubimo i onda, znači zadnjih, mislim, 4 puta kad smo krenuli igrati, onak, kad ćemo ploviti, i onda zaplovimo i onda, ajmo se fajtat, i onda zgasimo za sat vremena. Jer praktički smo napravili sve onak dovoljno dostižno, a dovoljno onak zanimljivo i enticing da onak ne moramo više realno igrat, ali fucking je zabavno, tako da to i tamo ga upalimo. Uglavnom, moj point je da kompanija ne želi uvest mod gdje samo igraš AI. Znači, i to onak kužim da možda žele, znači, a community jako podržava to. Znači, community onak, da, to je predobro, onak, nemojte uvest AI, samo AI mod zato što to će upropastiti igru, moraš se nositi sa time da si loš pirat, bla bla. I to me frustrira baš me jako frustrira. I još me najviše frustrira što ljudi koji su onak, imaju velik glas u tom community su isto tako kao, ovo je pirate game, nemoj ga igrati ako nisi dovoljno ako nisi spreman za izgubiti sve. I samo razmišljam o tome, stari moj, umreću za 70 godina ako imam sreće, šta me boli briga, daj mi da igram tvoju igru, kojiš stavljaju si prepreke za ugođaj ljudima bez razloga. Samo zato da jedna nekolicina bude sretna, zato što su zapravo pravi pirati. A još uvijek bi ljudi igrali taj pravi piratski server. Baš... Mislim, zanimljivo, zvuči kao jako teška odluka i zvuči kao... Ozbiljno? Da. Pa, meni se fakat čini kao jako lagana odluka, zato što možeš imati servere i za jedno i za drugo. Pa da, ali stvar je u tome što ako doneseš takvu odluku, to je dosta finalna odluka. Mislim, tehnički možeš ponovo ukinuti taj mod, ali doslovno u takvoj situaciji bilo koja promjena koju napraviš, uvijek će biti neko kom se neće svidjeti promjena, znači bez obzira dobra ili loša. I onda ti što više promjena radiš, pa da, i to je okej, samo kažem da je to sastavni dio okoliša takve igrice, je okej, ali to znači da svaki put kad napraviš promjenu će ti se nekakva količina nezadovoljstva stvoriti. I sad ti ako nisi siguran jel radiš promjenu na bolje ili na gore, ako napraviš 3 promjene koje ispadnu da su na gore, a jer ti nisi bio siguran, onda nije moguće da ti igrica cijela propadne. Tako da kužim zašto ne napraviti ništa, a kužim i tu kritiku kao moraš se nositi sa tim, zato što to je realno, mislim, nećete, tako u životu funkcionirati, kao možeš izgubiti sve uvijek, šta ja znam, i ovisi kužiš.
Da. Hoću reći da nije toliko jednostavno, ne čini mi se toliko očito da je jedno bolje od drugog. Meni je nekako očito zato što ovoga je uneseš u igru opciju opcije. Mm-hmm. Da je na tebi izbor kako želiš igrati igru, a i kako možeš uživati u nečem što je neko napravio. Kužiš, cijela poanta igara, pogotovo koje su ovakve, vjeruj mi, Sea of Thieves nije alegorijska igra. Mm-hmm. Nije sad onak, neko te ubi brod i uzme ti sav loot i ti si onak, da, ovo je metafora za ono kad me neko može opljačkati u stvarnosti, onak, Mm-hmm. nije... Ma ne, nisam na taj način misli, oprosti. Kao ovoga... na koji način si mislio? Pa mislio sam kao stvarnost funkcionira, igrice češće ne funkcioniraju nego što stvarnost ne funkcionira. I onda što se više udaljiš od stvarnosti, to je veća šansa da ne funkcionira. Samo pitanje je gdje se udaljiti od stvarnosti, da gdje ne. Aha, okej. Da. A to je onaj generalni problem za... Da. Nisam mislio da je to nespecifično. Samo kažem ti da kad tak gledam na tu stvar, uopće mi se ne čini lako donijeti ispravnu odluku i lako argumentirati cjelovito, tako da meni se čini kao jako veliko pitanje. Ne bi bio u koži izvršnih oni što izvršne odluke donose u toj situaciji. Argumentacije protiv, za sad stvarno jedino što sam čuo, mislim da ovako imaš jedno iskustvo za igru na koju se dizajneri mogu fokusirati. Mm-hmm. I kad stvari imaju određenu vrijednost i mislim dobro ima stvarno nekih argumenata u smislu kao da cijela poanta je da si ti kao taj pirat koji ako si uspio zaraditi pare, fakat svaka čast i onda se možeš kao praviti važan da si ti to zaradio. Mm-hmm. Ali ne znam. A možda su stvarno dovoljno i napravili, jer sad su napravili da u nekim avanturama, tim kao story misijama, su napravili da dok ih rješavaš niko ti ne mre ništa. Mm-hmm. Da onak ne možeš doći do susreta sa drugim ljudima. Mm-hmm. Ali da. Ne znam. Možda sam samo salty jer smo tako loši. Definitivno mogućnost. Bar priznaš? Da. Naručio sam si danas knjigu od Nerdwritera. Napisao je Escape into Meaning. Mm-hmm. To mu je prva knjiga i baš sam jako uzbuđen. I kupio sam je zato što... kolekcija eseja je. Mm-hmm. I užasno je skupa bila, zato što je samo joj napravio, ne znam na koju, sam vjerojatno zato da, jer je toliko vremena uložio pa mora neke pare dobiti. Samo je napravio tvrde korice i 28 funti je koštala knjiga. Baš, to je užasno skupo za knjige. Knjige obično koje ja imam su sve, ak je 13 funti, to je već ohoho. Naprimjer, imam... Ja sam vidio, dobro, to su znanstvene knjige, ali po 200 kuna da koštaju, to je, šta ja znam, tih 180 funti, ne, više, kao 230 funti. Odnosno, 23 funte, ili kaj već? Da, 23 funte, 200 kuna, hoću reći, ali da, kužim da je skupo. Imam Special Edition, Penguin Classics Deluxe Edition od Lovecrafta, sa originalnim ilustracijama i onak tekst je inset onak na coveru. Cool. Čuje se. 13 funti. Mm-hmm. Nisu tvrde korice, tako da je guess to je razlog. Mm-hmm. Ali da baš je, 28 je baš je jako skupo i sad je bilo na akciji za, mislim da je sad za 19 bilo, tako da sam si rekao, naručit ću. Mm-hmm.
tako da baš se veselim čitati. Solaris, ne znam koliko sam pričao, mislim da sam početak pričao da je ono kao planet, sve je jedna stvar. Ovu knjigu koju sad čitam, da planet u orbiti oko 2 sunca i onda je kao cijelo je ocean. Uglavnom, još malo pa sam gotov i sad je puno veći tonalni shift sa mislim još uvijek je ono kako se ljudi ponašaju kad se susretnu s nečim nepoznatim, ali sad je već postalo na nekoj razini kako se ljudi ponašaju sa identitetom i šta znači imat nekakvu dušu. Gledao sam danas video zapravo o Blade Runneru, isto od Nerdwritera, stari neki video, 8 godina star. I primijetio sam zapravo kak ima jako puno nekakvih korelacija između Blade Runnera i ovog, jer oboje se bavi sa nekakvim odnosima ljudi i kopijama ljudi. Uglavnom, zanimljivo. Boom review rekao kad pročitam. Veselam se. Zanima me zato što zvuči teološki tema, zvuči onak možda i epistemološki. Ali zanimljivo je jer i u slučaju i Blade Runnera i Solaris onak nije direktno ne gurati takve teme onak odmah u facu, nego onak kroz nekakvu pristupačniju priču se bavi s tim temama. I to mi je baš mislim da generalno je to isto znak jako dobro napisanih priča, da to da možeš kao lako razumjeti jedan segment i onda po tom segmentu iskopavati druga interpretacija, druga značenja. Jer onak, uglavnom što mi se sad bavi je da taj glavni lik je kao joj, ali ja nju volim, ali to nije ona, ali hoću ja sad ovo, ali to onak, ovaj tip mi ide na živce, i onak, ali nije zapravo to o čem je priča. Onak, da. Ok, veselam se tvojim komentarima kad završiš. Dogovorite. Ja sam u takvom strahu da ću ja sad morat tražiti točne trenutke kad me Dida zvao i editat za to. Dobro, preživjet ćemo. Hoćemo. Ja sam htio reći, ja sam čitao, da sam počeo čitat knjigu o snu, koju je napisao Matthew Walker. Ok. Sad, vidio sam neke kritike te knjige, koji su on je glupan ovo ono, ali ne znam, malo su mi Jel to onaj tip kaj je bio kod Rogana? Mislim da mu je to najpoznatiji intervju. Mislim, kogod je bio kod Rogana, to mu je najpoznatiji intervju. Da. Onaj koji je kao rekao da kad nešto učiš i onda odspavaš i onda opet učiš da onak 30% bolje učiš, ili tak ne, izmišljavam stvari, ali tak neka fora da kao, ako se naspavaš da svakako, je mozak optimalni. Tema njegovog života je san. Bar za sad. Mislim da je radio na Harvardu, je bio profesor psihijatrije. I sad je na Berkeley u Kaliforniji profesor neurofiziologije, ili mu je to bio doktorat. I predaje psihologiju isto. Uglavnom, istraživač koji se bavi 20 godina već snom. Što je pristojno vrijeme za sakupiti svu relevantnu literaturu u glavu. Tako da ne znam zašto on ne bi bio mjerodavan za pitanja o snu, pogotovo sa svojim radom na Harvardu i Berkeleyu, ali ok. Definitivno bi volio više izučiti te kritike, ali svakako započinje priču o tom kako tipa u Americi 1/3, ili zapravo čak je bilo i šire, možda čak u većini razvijenih zemalja, čak 1/3 odraslih ljudi spava manje od preporučenog svaku noć i
Američki CDC je rekao da, odnosno prozvao manjak sna epidemijom. Što je zanimljiva tvrdnja. I onda knjiga mu počinje sa raznim tvrdnjama koje se tiču zdravlja i kako je to povezano sa snom, kako utječe na gotovo sve, od psihologije do kardiovaskularnog sustava, do imuniteta, do vježbanja, do pamćenja. I kako je to bitna stvar. I jako je zanimljiva knjiga. Zanima me šta ću još otkriti tamo. I najviše me zapravo zanimaju tuđe kritike i šta će meni pasti na pamet dok čitam. Jer čini mi se da sam čuo dosta onako oštre kritike, a ne vidim razlog. Nije baš neka prepolitička tema. Dosta je čovjek piše znanstvene citate u dosta popularističko napisanoj knjizi. Tako da... opet je na mobitelu. Nije, ovaj put imam fizičko izdanje. Si je kupio ili posudio? Kupljena mi je. Onda ćeš moći posuditi, fino. Sure, može. Ne, baš me, i mene isto zanimaju i htio sam više istražiti šta je taj tip priča, baš mi je, mislim, kad ti tak neko kaže da toliko ti život može biti bolji samo ako se dobro naspavaš, si onak, ok, zvuči kao witchcraft, ali dobro, poslušat ćemo. I još pogotovo kada ona kaže da evo ti istraživanja koje potvrđuje, evo, tako da. Znači, baš sam sumnjičav si prema tome? Mislim, sumnjičav zato što se nadam da bi moglo biti istina, jer nekak to je, svi bi htjeli da nam se, evo, jedan trik s kojim možete poboljšati cijeli život, zvuči idealistično, iako možda u ovom slučaju, zapravo vjerojatno, iz osobnog iskustva je istina. Znaš što je meni bad? Ljudi kad kritiziraju takve stvari, ja mislim da propuštaju jako ključnu stvar. A to je, kad ti radiš tako nešto, pokušavaš bolje spavati ono što ti promijeni život, nije to da si ti počeo bolje spavati. To onak ima, kad kažem, rekao bi čak sekundarni doprinos. Poanta je u tome što si ti počeo truditi se promijeniti svoj život na bolje. To je ono što ti poboljša život, a ne to što se ti tuširaš u hladnoj vodi, to što ti se budiš i hraniš se sunčevom energijom ili koju god glupost da ljudi rade. Nije poanta u tome. Je djelomično, ima nekakvih učinaka, ali poanta je da si ti počeo pokušavati poboljšati nešto. Da. To meni zvoni kao česta greška. Imaš potpuno pravo. Kao više taj proaktivan pristup nego zapravo što radiš. Ja mislim da u životu često moraš napraviti nešto što nema preveliku izglednost da se dobro završi, odnosno ne znaš hoćeš dobiti. Moraš žrtvovati u prazno, ja bih rekao. I onda su nerijetko to najbolje žrtve. Tako da mislim da taj dio ljudi, da je to lako zaboraviti. Da. Na toj noti, on that note, zvuči kao dobar završetak. Zvuči kao jako dobar završetak. Slažem se. Definitivno ću razmišljati o tome, jer stvarno mi nije sinulo onak. A to je jedna od onih rečenica kad ti neko kaže si onak, pa da, ZPR, to ima istine. Da, mislim, to je, ja sam, nerijetko sam raspravljao i onda mi je bilo to dosta frustrirajuće, zato što jednostavno u raspravi druga strana ne želi to, samo kaže ne. I šta? Da. To je obično znak da je dobar znak za prestati raspravljati. Da. Zapravo, da ubacim se, jel misliš, ja imam onak nekakav, ne odbojnost, ali a zapravo čak malo neku odbojnost, na onak jako velike filozofije kad dođe do vježbanja. Sad to može potpuno biti zato što sam sebi opravdavam da
kao sam ja u pravu zato što mi se ne da toliko oko toga filozofirati, ali jel misliš da je to ono na istoj nekoj fori da onak zapravo je samo dovoljno da ti želiš vježbat, a ne sad toliko razmišljati o tome točno koje vježbe, koji plan treninga itd. Ja mislim da je bitno zadržati tu jednostavnost na početku. Recimo, Okay. ja mislim da je to istina. Zato što, koliko god to bio jak i slab argument, kad sam naišao na ljude koje sam smatrao mudrijima i onima koji su više znali od mene, u situacijama gdje sam započinjao nešto novo, a ticalo se fizičke aktivnosti ili sporta, obično su savjeti bili na početku radi nešto banalno jednostavno, ali radi to. U smislu kad sam trenirao biciklizam, priča prvih mjesec dana je bila doslovno nije bitno. Samo okreći pedale. I onak, damn. Ja sam došao onak razmišljajući, hoću ova veličina, ova cipela, ovi kilometri, ovaj trening. I onda ti dođe neki deda koji je sve svoje kilometre u nogama iskoristio. Tu je samo da onak govori nešto mudro. Kaže, glupane, tišina. Ja sam vozio na, ne znam, drvenom biciklu sa opancima na nogama. Samo sjedni i vozi. Šta kompliciraš? I ja mislim da tu ima jako puno vrednosti u tom. Na početku stvarno trebaš se zadržati što je jednostavnije, zato što ti zapravo još ne treniraš, nego pokušavaš oformiti neku naviku koja će ti dati priliku za razvoj kasnije. Ali isto je lako biti onak, pa ja sam sve napravio, pokušao sam, pojavljivo sam se i nije se dogodilo ono što sam očekivao, a poanta je samo presto si na tom jednostavnom. To isto ne smiješ zaboraviti da iako je poanta krenut na način da je na neki održivi način, taj održivi način vrlo vjerojatno će vrlo brzo postati jako nestimulativan, ako razumiješ kao. Da. Neće izazivati nekakve promjene. Tako da. I počni jednostavno i budi otvoren za poboljšanja u svakom aspektu gdje god stigneš. U toj nekoj aktivnosti. Ja rekao da je dobar početak za vježbanje. Tako da mislim da si u pravu s tim da previše ljudi filozofiraju. Imaš onu ekipu koja je onak, Bože, nisi, to smo pričali, kao mislim da sam to uživo s tobom pričao, kao imaš ovo, nisi pod dobrim kutem, ovo ti ovo, ruka, ovo. Da. A čovjek je spao od noći 6 sati, za doručak je pojeo pola čipsa i sendvič od tune iz menze i onda Kenja kak nisi pod pravim kutem. Da. 0 bodova. Da. Ne, mislim to osobno sam više nekom iskustvu sa mislim s najboljim friendom, ali i s tobom isto kao isto ti imaš jako nekav složeni plan, točno znaš šta svaki dan radiš, to su neke specifične vježbe i onda onak se više osjećam zastrašujuće mi je tako razmišljati i onda više da nekako pravdam taj strah je samo onak daj se smiri stari, ali frustriran sam više zato što vam onak vjerujem i znam da, pogotovo tebi da si onak istražio i znaš da je to zapravo dobro, ali definitivno je onako nekakav zid na početku tak krenuti odmah razmišljati na tak. Overwhelming. Da. Tako da, zato je to bitan taj uzdrživ početak. Da. To je klasika, počet prejako, prebrzo. To je rekao, to je onaj video kad se ti poslao onaj tip koji ima kao 68 godina i sad daje 68 savjeta. Isto je rekao, jedan od savjeta je bio kao napravite dobre navike, zato što navike će vam uštedjeti mjesta u glavi, da ne morate se prepirati sami sa sobom da li to trebate ili ne trebate napraviti, sam ćete to napraviti. Mm-hmm. I onda kao da to može ići od toga da govoriš istinu do toga da pereš zube. Jako dobar savjet. Da. Razmišljam da bi bilo sad urde beso da kad smo rekli da ćemo završiti prije par minuta da samo da kažemo završetak upitnik i onda sad nastavak kao jesmo vas. Mislili ste. Eto.
Odlično. Hvala na ovom razgovoru. Hvala te. Veliki pozdrav za socijalnu instituciju razgovora. Uvijek korisno, uvijek dobrodošlo. Tako je. Veliki pozdrav za nenapisane note. Malo sam freehand komando ušao u ove razgovori. Iznenađujuće sam se dobro držao. Očekivao sam da će puno više biti nekih pauzi. S moje strane barem. Od uvijek mi je ideja bila da je to optimalan pristup, ali prepoznajem da nije uvijek, tako da drago mi da ovaj put uspjelo. Drago mi je, mislim da nas dvoje nekak imamo, da u ovom podcastu smo nekak stvorili tu atmosferu da uvijek imamo nešto zanimljivo za pričati, iako možda nije naizgled zanimljivo. Ne znam, to je možda i naša dinamika, da uvijek nekak dođemo do nekakvih ludih podtema. To je istina. Postoje ljudi kojima je teško to, kojima se ne da toliko filozofirati o glupostima. Da. I onda imaš nas. Da. Ali mislim, to nije skroz dobro. Zato što ima puno zamki u tome, ali mislim da se za sad prolazno ako ne i dobro držimo od toga. Da. A mislite da ćemo i onda završiti? Jesmo da se opet. Čujemo se sljedeći put. Čujemo se. Veliki pozdrav za sve. Veliki pozdrav za sve.